Ngai keblaya pi sajisiat pat hai ke kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesu Christ unong penem ba ye jongi. Hai ke ni sngi tugin leben pusan na ke tien ke jong blay. Bangin ye puli na ke gospel Yohanes ke lendong ke bakandrio ke kot ke balai pulai. Ke kentien ke baong ngala keren ni kini ki eke ruapi. Bapinjo ke jingsuk hanga. Hai ke ta ke pyrthei pinyo ke jingjinjar. Henry tu long shlur pi ngala job ya kata ke pyrthei. Jesu Christ haba kran shapang ke jingai lenti ke jungu hagni ke pyrthei. Ula ay ke jing maham ya ki senran. Bagiran kamban tep bahagni ke pyrthei kila ban ye kendo ya shibun jat ki jingjinjar. Jesu Christ haba uyat lenti ya ke pyrthei. Baro ki brio ki basngo tanat jeu. Baro ki brio ki basngo bha pat ki badon hakaliang ke jongu. Ngiu i bau Jesu Christ hashwa jong ni gedkot. Ulai thu lupa. Baan sepen sekema ya ki senran ki jongu. Bat kin se ie noi u marwai. Henry Jesu Christ usngo skem ya ki wai. Bat dalai ru unum lau marwai. Na bau kupa barbor undan lem batu. Tikumba Jesu Christ usngo thu. Ya ke jing don kam jong ke jing ai men sim. Hapdeng jong ke ni ke jing ai lenti. La kren lupa ki senran. Kenang ya ke bakin pen kre. Ya ke nu ke jing syam ha ke jing yam. Dari ke basngau tenat kalong. Hapdeng jong ke jing syam ke bam sngau tenat. Hapdeng jong ke jing jenjar. Jesu Christ ukin tui ki senran bakin long shlur. Namar ba ula job ma u ya kata ke pyrthei. Hakanu kurukam Jesu Christ ula job ya ke pyrthei. Jesu Christ ula job ya ke jing pensoi jong syaitan. Jesu Christ ula job ya ke buram jong upai ba. Jesu Christ ula job ya ke jing syukor jong ubaman bat jong ke pyrthei. Jesu Christ ula job ya shibun ki jing ikan do ha gani ke do. Pat kumba Jesu Christ ula job. Tips kem bau jo umensim badan ha u. Unlong ru habaro kita ki banget pat ki bapdiang ye u. Paru Jesu Christ ukren lepa ya gani ke kentien. Bakin skau shlur barabor. Par namar bau Jesu Christ ula job ya gani ke pyrthei. Kumta mangiru ngin job. Kumba Jesu Christ ula job. Mangiru ki banget bat ki basyakri bat ki bapdiang yu ngin job. Namaru ju umensim jo blay. Bapen syait bor yu Jesu Christ. Udan ha ke jingem ke jang abat jongpi. Teke ege bangiran kamban le agalong. Bangin skos kem. Gindon ya kata ke jinget klem jing artatian. Gindon ya kata ke jingkermen. Hapdeng jong ke no ke jing isyam. Hapdeng jong ke jing jenjar. Jesu Christ ula job. Kumta pimdan kamban syap tiang. Syano ke ni ke pyrthei kelen. Pimdan kamban syap tiang. Ya ke ke khubor ke bapios ngo. Pimdan kamban syap tiang. Ya ke no ke jing ya lenti ke bapidei banyat. Namar pindam long marwai. Baru Jesu Christ ula da banya thu lupa. Pangin long kinong job. Namar bau Jesu Christ ula job. Tungin long shlur. Kani ke kentien long shlur ke bamot. Klem jing syep tiang. Klem jing artatian. Bau blay jongi Jesu Christ. Ula job ya ke pyrthei. Kumtaru un ai ke jing job. Na ke benta. Ke jing ya lenti ke jongi. Kaya ke basa kalong. Tungin pendam ya ledih. Syakaman ke jong blay. Klem jing syep tiang. Klem jing artatian. Tungin pendam syaka jing alam ke jongu. Tungin pendam syaka aka ke bapen skobha ya u.
Kumba Yesus Kristus pendam syau khpa naga benta ke jing yai lenti ke jungu hado ke bakot. The do blay ke jing sok lor kat berpikir ke sini baro ke wei. Parhot wanam klan u blay u ie jepi kumba pilong. Amen.